Živim si naroditi krepelno čaka dan, tako da sonce hodi, prepili sveta popred nam. Današnja predstava je plod pobude Kulturajmo, s katero smo k sodelovanju povabili zaposlene, ki imajo poleg vojaških ali drugih poklicnih veščin še posebne talente. Predvsem bi rad pozdravil naše drage talente in jaz mislim, da si res zaslužijo za vso hrabrost, predanost in za vse tisto, kar delajo poleg svojega dela, en aplauz. Vsem naše drage. To bi tudi že prvene piše. To pa bo na družbo, samo lahko bomo hitro rešili, ali ne bomo se vsaj to. Poslušaj, jaz ne vem, predlagam, da gre se naprej vprašati. Jaz sem resno. She knows she can fly away. Oh, she got 4 feet on the ground and she's burning it down. Oh, she got her head in the clouds and she's not backing down. This girl is on fire. Tudi, Pupu pa Horeško, ne? Ima tudi moj brat Pupu, samo nimamo iste, ne? Imamo, pole moj tata Huigo, ima rad imamo. Te si šofer, ne?
vozila sem doza na Markatore, pri najbližjem sosedi. Kako je čakati težko? A zato, ker bo ni prehudo, saj vojski zaposlitev mene osrečila bo. Živčan. Ja, kaj sem. Ne vem, kako da nas prijali. Se veš, ko so ovi prvi dnevi najbolje opasti. A veš kaj, meni dela kar malo slabo, samo verjetno zaradi tega, ker sem bil mehen, ne, je moj tata zmeren, ker sem naredil kakšno monado, ne, je rekel, če te ne bom jaz rekel, to pa je vojska.